Hello a cháirtean agus fáilte go chluiche mis. Tá néach acin raibh a dú mar bheith mi gra ar Twitter is mar sin. Ir Jamarst seo hín, Jamarst déchú láid an táhain, hic Assassin's Creed Valhalla amach, agus ha sinne dal bhí gachluich ar a láthe sin ar streamsáirte idir 6 uair an fescar agus 8 uair an fescar, stream ar an éige mar go bug. Ach, críoch ní se Rob Bake-Off. Agus ha mi gennne furish, so ha mi dachas ar feicin ann bí tachartas ar Facebook ar a han, agus ha sin an dachas agus a dúil Joe Fuig a hálaigh go gan a stream ar san eiche háirte de Assassin's Creed Valhalla. Mi hain gennne fiú this chart bhórchuid sin ggé cin Assassin's Creed Rome na mes go háirí Assassin's Creed Odyssey ha méad cáras ciaúir a híte a chosc ar sin, so is cínteach go bhí Valhalla má chuideach agus an nábhlinn ha DLC a túneach istéchte an an néirin le géad ann agus dréan agus ruirt mar sin nach, so hí sin nuair nach sin chuideach ach a dráasta Jamarst, a naimmarst, 6 uair an fescar, a seo ar Twitch agus bí ar YouTube is live stream sáirte de Assassin's Creed Valhalla, is mí dachas ar feicin ann.